Shalom, salam asitamu lan renungan harian Toraya edisi 6 Oktober 2025. Dolola dibasa sia dinandung kadanna puang to tumampata ta palaku pak tunduan ta masambayang. O puang sumpu mamase sia sak palabuda lan kadatuan suruga. Rampukan umpakendek pak pudian sia kurian sumanga mati olok malak bikmi. Melanna inang tontong yana tiro maleso mata kapatonganangki temai mintu mamase sia pakak borokmi lan allo katuangki. Lan atu totem opuang mamalikan la umbasai la urangi sia la unannungi tu kada maseromi ulendui surak maratu. Bungkai sia arangi tu tanga malilingki sia baktingki opuang. Angki makdin tandai pataunna. Lakianna rara lan mata painangki ondong raka la tontong ki pogau lan allo katuangki. Lan sangangna puangki puang Yesu angki rampo masambayang. Amin. Iatu kadanna puang di ala lamai surakna Rasulu Yakobus pasala misa angka mak penduan sai lako mak pen karua. Kadanna puang. Sang silurangku yang mitobang tama mak rupa-rupa peroso sangabang mi kaparannuan kapua tu yanato. Melanna mi tandai kumua yatu kadisudianna kapotonganammi umpabu tu kabantangan. Sipatu tu kabantangan lalanda lako mak kalolokanna. Di kuah ammi sundun siatang atangan. Nalan mintu nato taek mo sayuammi. Anna yake dengkomi tu tangkina sipatu lana palaku lako puang matua. Tu umpak kamasian bangi lako mintu tau siatang napo pekoto. Manasa la napak kamasian lako kalena. Apa sipatu lana palaku situru kapatonganan siatai nala bata. Belanna yatu tobata putung bombang. Nairi angin tika lulun lulako ludiomai. Belanna yatu tau susito dana sangai kumua laden apa na apa diomai puang. Yamo tu to maaranga-ranga penanna siatang maarundunan mintu lalanna. Amin. Sipatuki unampui kapatonganan. Biasa dirangi tu pak pakilala kumua yake tuo piki lantelino inang la buda bang tu akan si sonda situka ditingayoi sia urampoiki. Buda tomai apa dipogau sia dikarang melanna buda duka tu naanga penanta dikua kenna diampui. Apa yatu nenek dadi yatu diangakna tang susi tu dadinna lako kaleta. Sai lako biasa oki kak turannu sia mokdong pena na urunganni kondok moki. Tula mengkarang. Apa pole eraka ke yamo butung mandu losong. Dadi lan katuanta tu kama parisan. Biasa mi buktu pak pasikapang-kapang lantang ngata kumua mbai tai mo ya gaita tu mak patongan lako puang. Melanna senga tu dianga anga senga bang tu dadi sia urampoiki. Makdin mangaki ke ditanga kondi te kada napokada Rasulu Yakobus lan tepak basan tu nakua. Sang silurangku yang mitobang tama ma rupa-rupa peroso sangabang mi kaparannuan kapua tu yanato. Melanna mi tandai kumua yatu kadisudianna kapatonganammi umpabu tu kabantangan. Buktu pekutana kumua umbala dikua usangai kamauparan tu peroso urampoiki.
maka rakala dikule umpatanani tu kama parisan. Manasa inang la tontong dadi sia ditingayo itu mak rupa-rupa peroso sia kama parisan. Ya moto anna mak pakilala rasulu Yakobus kumua si patu diampui tu kapatonganan belanna kapatonganan ri ya mola umpa bakta ki sia umpa pataloki untingayoi tomai mak rupa-rupa peroso. Kapatonganan ya mo tanda manasana kumua to masatuanan ki lako puang matua. Si patu ki tontong umpalaku kakinaan lako kalena belanna yamo otokna kakinaan tongan. Tai anna lama aranga-aranga tu kapatongananta sangadinna la parukki sia tumanan masatuan lako puang kumua yamo otokna katuan sia katilendokan. Amin. Ta masambayang. O puang talu sang buah banang. Kure sumanga indekada malak bikmi. Mangka kirangi kinanungan. Pena masallo kiranuan tontong umpama totokan. Kitontong la umpogau i. Tu kadami lan mintu allo katuangki. Lansanganna puangki puang Yesu. Ia mo puang sia juru selamatki. Amin. Salama laku kita mintu solanasang puang Yesu umpasakiki.